Opibosian dongo subab om tabi pibabasan tabi nai ko ngawi. Tadaw minggu na po di bayno nga tadaw minggu kotohu it timpu kapaganda dan taon bi. Ikonsikan dotoko dari Kristus. Tanda kon dotoko ikonsikan dotoko do it kalaja kapanabusan di Kristus. Do itatanga dotoko don koyho toko no di do doitino itatanga dotoko isonguhun imikot do au toko nehahan. Manto kapasaban to binay ngawi, opongo po misa, pakyunon to binay ngawi do humabus tumanu do babazan id paguho penong id gibang idwanan, idaping do panambazangan, tumanud kono do kapenon sunudan do woden katawadan.
sembahyang, Tuhan ko bertujuan sa biyahe. Suntok na kasanangan sa mantag na bidiya. Pinoy ko koton sa mantag na ananganu. Konsikaan sa kumaadiyang isiyaw no osutuon sa totowaran no kumaadiyang isiyaw no osoon sa Tadaw di tinibay ngabi pagsanan di katamaan mo. Tadaw di tinating tutok ko mga sondo may namamu. Sontok ko na pasaan sa matakot na bidiyaw. Tuwing mo pusong lilig, may haan sa ohonu. Pinomohon sa ibos mo, sontok di pinatulog mo. Tonudon sa ipason mo, sontok di pinatulog mo. Tonudon sa ipason mo, sontok di pinatulog mo. Ganditama ang ditanang ng Espiritu tabituwa. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus na toko, o may kaginabahan ni kinaingan, o may kapisan ni Espiritu tabituwa, may pay na Diyos sa api. Om yampay sinuban, Tapi na kong abi, mamalamay tako da timpo kapagandadan, da ka-advan, itanaw minggo kataho. Ang timong tako di panamasangan na bahay na diti, may pay na konsikan, may napagi da no kita Diyos so tiya gaong kadabahan nati ping kala daw kaya kamasan na pang kandasan dari yang sandat sabi bilo to ko mikat de sembayang dabahan nati napuno na kandasan sunungi mada kakal to ko po man nagubang tiya COVID-19 nga masiti tamay mo to ko da pagyatan to ko katumasan na to ko dari ingkana na yang pada ketumasan dite, yang pada konsekan di Tuhan, tanah bikat di sini, yang pada kandasan tu Kristus Jesus Tuhan datang kau, pengampai tak pengamong datang kau. Tapi ngabi, kalau mengaku dosa ngabi datang kau, kepupatun dan datang kau sundi dan memalamai di katapatan tahu melatih tapi tua. Mengakunzo dari keningan terbekas. Om de Deus itu pinai ngabe, lalu medoso zo kozo, pemusaban ngabeku, omipos ngabeku, idunoy nai maanku, omidunoy auku nangazan memang. Mazana saku tegazo kozo. Itinupogi, numikin siang zo de Mary. Itua pentihambus sa hangay, sabi abinitas sab sang tingabi, Desu tapinay ngabi, dos mamayang montok dugo, dodi tukan, yan dako. Kikasyanan na da ko, ikinangan tapakas, mamahiyang da sa ngabi da ko, magawit da ko, da kapasisan sa ladyo. Amen. Tuhan kosyanay no? Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no?
Kristus kosianay nagay. Tuhan kosianay na. Tuhan kosianay nagay. Kano sumambayang. Oy kiningan, iko kita do ingkwa ituhun ngapino. Do ohi kozo poingandad di tadaw tagazo di kodion di Tuhan. Ponuo zikoy na sumambayang zikoy. Dakano di kandasan ngapi dak masizan tagazo kozo. Do mamalamay di ngapi do tumoy mo. Miyampay kasambahan tagazo kandasan taon sikaw. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanakno. Imamamasi memelintam yang padiaw. Di kupisan di Espiritu tebitua. Iso kinengan bontok sa hihinaid. Aiso kupuson. Amen. Pamasan, nano matadbuk di Profeta Isaiah. Nakatak di dugo isunduvan di Tuhan, tunaw manzo di Tuhan, pinogad zo di sido, daw magofit abal tafasi daw di tanga sampit, mamongkos, daw ginafong ngavi inumbak, papabal daw kagabasan, daw di nangagakom, kapapasan, daw di id talungko, daw papabal daw ton daw kanangan, mantad di Tuhan. Munsiko zo kozo mentok kandasan di Tuhan. Umunsiko i kaduduvo ko, di kinoingan ko. Tuna basanan zo di sido. It basan tangagazo, do kapanamposisan. Nahopot zo di sido, di kuihip do kawasian. Miaga do sanguhun manansavo, poing ganggahung, di ganggahung bunga daw. Miaga do sanguhun savon. Inatandak di butiza ngavi da sido. Tumiaga di tanah da papasuni da kanunong ngavi vagupo. Miaga da iso kabun da papahabut da hinsaw ngavi. Ingka nagimay ituhan da mamadadi da kawasian. Kazan da humabut da sangingintong itinaw ngavi. Ibos di Tuhan. Otohuadan do it kinoingan. Umunsiko di Tuhan i kaduduvo ko. Umunsiko di Tuhan di kaduduvo. Membantuk di Tuhan i kaduduvo ko. I sunduvan ko umunsiko di kinoingan. Mamamasi ko. Mintong isido da di supu daw. Da di ko aisoan do sido. Mantad bayno o mengempusan o savia vitimpu. Da mamungan idogo do nabalakatan. Umunsiko di Tuhan di kaduduvo. Pakalaja do kay mazan ngavi montok dogo i tavakas kozo. Obituano ingan di sido. Kabinsianan po di sido nga so mulumul ay so kapupuson do di ongonok di sido. Umunsiko di Tuhan di kaduduvo. Vizaon di sido do kanunu tangavasi i ngohoson, poy duon da ay so tiyonggom i tangapuavang. Mangumohig isido di Israel, supu daw, poy ngondom di kabinsianan daw. Umunsiko di Tuhan di kaduduvo. Pambasan,
nanumantal suat kaiso di Sancti Paul de dituhun ngawi do Tesalonika. Kasanang no do id sabya vitimpu, masambayang no po tumoy mo. Montok sabya vi konunu panak no do kapunong katahuadan, do di kinaingan, tu itino inunu i andadadon di kinaingan do manu do di Kristus Jesus. Kada no kikinampo do manahob di spiritu toy au papaguno ditak do kapagahungungan mamusaw po do paguhui do mimangko do onuno po. Longgivit no do nunu itawasi padihiw no mantad patitikid kavo do kalatan. Do dizon ko no da di kinaingan do pibabasan poingon of vinasi obitua pentapasi ko no da do aiso ingkukuo aiso hasa id sunduvan koduduvo tinan do montok di kaikatan di Tuhan Jesus Kristus do toko. Hino ko di kinaingan au kawimay izufan di sido. Ibos di Tuhan. Katahuadan dahil kinoy. Nakatakno dogo Espiritu di Tuhan, Pinogazzo di sido domo govi, do abal tabasi do di tanga sampi. Haleluya, haleluya, haleluya. I Tuhan miampai Yesu. Ya baltabasi nanu mantad buk sinuatan di Sancti John. Nokoy katasanghun binawgad na kinaingan. Ngan padaw nga i John. Minikatisido sebagi dasasi. Sebagi dasasi dumubos montok di Tanabaw. Dumoy da sabi abi atumbazan da dumaza di sido. Okon ko ititiw sido, nga isasino montok di Tanabaw. Ingkana John da huminanta sebagi dasasi. Untuk pinugad di tuhun Yahudi ngavi o padri, tun ngavi di Levi, da mantad Jerusalem, da minungoy uot di sido, da isay ko ka. Okon no po ko minabos si sido, nga nangan ko so sido da pinapaintahang do okon ka i Kristus zo ka di sido da minabos. What na di siho do i Elijah ko na din ako. Okon ka di sido. Izyaw na na ako'y profeta. Suminimbay sido do okon. Dadi minabos siho da di sido do isay ko. Masih tidak kiba sa simba da oviton dagay gumuhi. Doy di minunu dagay. Nunu kanu do ko kumay diaw sundi. Ingkanod do suminimbay John izo no po. Miyaga di pinonggo hunggungan hay di Isaiah nga iso ho. Imadhad day kinazonon di aiso magigizon. Do taday bazan tutuhid ituhan.
Tuhun ngawi na po di nga sino di tuhun paris ngawi. Wato na di bago di ho isido do nukwa na di tumamadso ko nung akon na i Kristus ko. Amakon nagi ka i Elijah. Akon ko i profeta. Suminimbay John, mamadsuzaw miyampay duvaig. Nga kibada sa nguhon, ipaingkakat, day tatanga Diyosu, do aw diyo naihahan, aw Diyosu naihahan, isang nguhon imikot sumusut doga, aw zo'y kapadan, da munguzad da kagos do salipal daw. Nantakan iti dodoy ho id Bethany, idoy hu id sobong tosadu da babang Jordan, itampat pinamadsuan di John. Iabal tabasi tabitwa di Tuhan. Karasan dia o Tuhan sa Jesus Kristus. Kanang sumambayang. Oy kidengan tamaza, umandas ikoy di ketindapan kaguhyan di tanak ni Jesus. Iti ninabaw di tidian da kandasan, dontok di tadaw minggu katahu da kapagandadan, mamuan na dadagay do pupatongkop da pibabasan kapibabasan no. Pagkudon sa itimaza di Kristus Tuhan za. Tapi nak ngabi ping. Penuh kada ping dah kada zan. Onehan. Tangan po dictionary di katigis. Tapi nako tu mo pakazan ni tia gaung na ping. Nako tu tia ping na panganano da iklesia da toko sebagai da simbol mentok da kandasan. Nako tu akon ke ahiso tay ke temo. Tapi nak ngabi bi zogya diozo. Tomay man apa kita diozo auzo sangko handsome. Abay no handsome so kita diozo sebab penggaung so tiap basement da ping. Kani. Tetepan ba kasang ipagluhay. Ya mentok datun ngabi daw ya kan kadi pemagunan da toko westerners kya. Sengyan pada kibat ya kandasan nga manak ziha da bunga. Tiyan pangandaw ko mantad sangkon pada dito tutuo na. Ayno na di bayno. Ayno na sida di bayno. Tadi kadaw nung kiba itiya bunga na papatakan iti nga roses. Jadi tungmaman na pa nga nung kiba tiya kandasan mentok da teka guminawa mentok sanghon teka kiba tiya kalamazan da pa paganakan magkapit na pa siya da bunga da nga pupag kita siya da mamong siya da kondos diha kamazan they are joining in the
they are joining to rejoice with that particular family of that friend. Pataka ni bunga magawit di bunga di ina tanda da iha na pakalamazan iti na pakandasan di tuhon ka kamay nga kandasan nagi mentok diha. Dadi iti na lamasan to kada bayan diti. Isa kandasan di akon no pa kumentok dadaga. Tu bayan na nakabos zone mantad quarantine 2 minggu. Ondas ginabo. Ako no pa kumentok dadaga da bayan diti. Kumentok sabi abi da toko. Akon ka sebab da susubay nga sebab na kozo da nalatian toko naihan da toko pinasungkat bago da toko da ginaba da toko da kapamalatian da toko da Tuhan Jesus Kristus minikat sida sebagai da menenebus da toko. Amin apa gitu pinag ngabi id subang da eklesia da toko kibade 4 minggu do tumaw na toko do kay katan ni Tuhan Jesus. Arrival na pa da boss kay katan na pa boss Latin nga Adventus ino do tiatimpo na pa na padabayan na ditinga noihan da toko sebagai do timpo da Advent Adventus arrival kay katan. Mindat toko do kay katan ni Tuhan Jesus. Am na kay kat na sida. Hobi da 2 na tahun di nakatahip. Nga lamasan toko kinaikatan di sida, lamasan toko mahik kinaikatan di sida, miaga da toko da tumay mo da mamalamay da kinuhitan da toko birthday ya. Nga hobi ka birthday tu iti na pa kinaikatan di sida. Nga iso kinaikatan da nombo da minanampasi da pamagunan. Nung out ako lamasan iti da tikid taon, ti kay katan, ti kinasusuban ni Tuhan Jesus, ahiman na tawi. Inaw da mas iti, da lamasan da tikid taon. Nga, pag-uwi da lamasan to ko, mesti da kakiba da kapasadian, ti ka, tumon na to ko, da manay mo di sida. Minggu da kataho diti, minggu da timpo da pagandaran diti, itia tema ya pinatahak da eklesia mentok da toko kano pa mentok da father kano pa mentok da communion ministers da the readers lectors mentok sabi da toko no pa nga kandasan kamazan da mantad bay no gisom da minggu da monta fourth Sunday of Advent apa tu toko da magium da kandasan dari kapasisan da toko. Apa tu toko da sukasan toko magium toko ingko kaza tay kanomboy kandasan dari kapasisan da toko. Ibarati bukan dia sudah muat dari ginaba dia sudah ti ingko adi da mundos sinusa ti pamgunaan ba na diti COVID-19 natutup public bank, CKS nga natutup, majelis daerah natutup mago. Upa funeral parlor nga natutup. Jadi ingko ko da menos. Tapi naik ngabi. Dia kandasan pada iuman da toko nga kon ko da kandasan do pamagunan. Kandasan pada pamagunan nga aw itu mihambus. Miaga baina dati apa sembayang memenau kumayu kulita diozu kita diozu usin pan atus ringgit tanah siko ondas kenapa 100 ringgit tapi pakasan diozu sebab abi aisana di kandasan tiada pakandasan dalam mazan toko iuman de kapasisan de toko nga kandasan di mana do kapasisan selajol amai sesubay ngay Tuhan Jesus. Isida no, iuman na toko, di kapasisan toko. Kamazan, dahil timpo sa minggu dito, tumihambos, basi, hobi minasi, masiti toko na, kita isida. Kita toko Tuhan Jesus sebagai de Tuhan na toko, di kapasisan na toko. Masiti toko na manak na timpo mantak di sida,
Dan naman da ondas tako, kenapa ka inga, masih tako da papabal di sida. Da Tuhan ngabi, da pasohi da tako, sebagai da Tuhan da tako, da miampay da kandasan. Kipabokan da, kon ka ondas. Kamasan ka pa nga, they're not even, au papentahang na kandasan sebagai datuhun Kristian. Mamahu pagod na nadi datuhun Kristian. Ingko ada tako, timnay ngapi. Dahil kapasisan tako, papentahang tako nang ko di Kristus miyampay na kandasan. O biton tako nang ko itiya katumbazan na tako miyampay na kandasan. Pakito tako nang ko datuhun ngabi, so tako tapat tuhun Kristian. Ay ko, miyaga tumay mo, naihan tako ti, nung, mabos tuhun kamay da religion gani, tus magido tako. Agama laba, jangan campur agama sama kehidupan, itu kau punya sendiri. Pilihan, kaguman tuhun ingka. Nga sebagai datuhun Kristian, sengyan na pada tuhun demuat da ketumbazan da toko, mesti simbahan toko popayho toko popentang toko. Nagakibadat tuhun na tambahot diuso dati, demuat. Apa ba maksud kamu ini menjadi Kristian? Kaguman na sumimba, jangan tanya lah bah, itu di gereja-gereja lah bah, di sini kita kupi-kupi tidak payah tanya pasal agama. Kesudong nang kuya. Kesudong. Sebagai Tuhan Kristian dan nombor kepada kesifatan papentahang teko da ketumbazan teko. Nung muat Tuhan do kepemeletian da ketumbazan teko papentahang teko. Papentangan teko ketumbazan teko di omyampai da kandasan. Jadi itu minang ngawi bos tebi tua di baina awal tabasi dongo toko John the Baptist. Kaya toko da Isida na pangapinsan ni Tuhan Jesus. Isida na inapihi da kinaingan da pupaton na dalahan montok di Tuhan Jesus. Da kinaikatan ni sida. Sa toko nangingain ka. Abi pagkasa da timpo da kapagandadan, paton na ang toko kay katan di Tuhan Jesus. Fobosyon toko o kupasizan na toko, iausong ko abasi. Patunduhin ng toko o kutumbazan na toko, di nakinsado dati, nakalavong dati, mantad na kinaingan. Amunang katukot ako di kinaingan, sebab nanuan toko, isa bago kasibatan man tadagaman na toko, tiya SOP, may na pakabasan na 50% capacity of itiya panamazangan na toko, okay? Paghuuna pa nga 1/3 of the capacity, may na 50% sa tanga. Kumazon, patut na babay na nga kiba da kuang habi, hima natus himanopad at tuhun Katolik, dahil manta di paroki penampang diti daw sumambayang dahil bay ngampay diti sambayang minggu da bay na diti patut ingka day ya nga awi songko naganap kita ko agumo pa kusong dabos St. Peter St. Paul Square annex ina isa kumay da challenge montok sabi binato ko. Nakuha to challenge. Sebab, kaya takaw, isayaw may sambayang di. Anak nga video zo, sinabahan dia zo, tapinay dia zo, aw may sambayang. Iti na isa challenge ito ko, na bayan na niti. Jadi ingko dito ko na papagkita na kanasan niti. Tapinay ko nga bi, anak kasusa. Sundungi man na aw, siya may sambayang, nga ina, na kita takaw
da tamay mo ituan Jesus da pakalaja da ko pasizan da toko. Miampay Diosu ino kay kat da panamazangan da bayan diti. Iko puiman ikalati imanampasi da kutumbazan. Jadi iziyazuna ikamazan da instrumen da papentahang diti kandasan kutumbazan da toko. Akan kasinang payozo. Zo pasandi paganakan nga sinusa do magawit da pinay nga abit ya. Habi pa kasi ya kumuhakan ya. Nephews, habi pa nephews. Nis, okay. Nephews, susa may samayang. Sangyan na pa namahik sa kampung, dadamin, kat timpo hari minggu, doy, kangko diaw, sinusa, memusik may sambayang tiya tanak-tanak ngabi. Ya. Jadi, kelatizo, kon ko senang-senang iti. Nga, akan lagi ke may da impossible iti. Ina pagi, da ikalamazan da bayan diti, mega di pinahiyo ko Jesu, teka mega di nabos ko di kinatimpunan toko da sumambayang, iti kanasan na pada bayan diti, nga akan ka daga sasundi, akan ka diaw, montok sabi abida toko. Mitamba toko, doy ketumbazan, kanasan ketumbazan, mitamba toko, mitatama toko da managubang ngawi ditia challenge mentok da church da bayan diti. Da papati hambus da ketumbazan da toko, da papentahang da ketumbazan da toko, da manampasi da ketumbazan da toko dan eklesia. Jadi ina obiton toko da sambayang da bayan diti. Mansanda da miampay da kanasan di obiton toko da bayan diti. Da tempat toko da kupuiman di Tuhan Jesus sebagai da Tuhan di abasih di kapasisan da toko. Jadi insan pavaguman ng toko da Tuhan sebab da bos sabi tuwa di sida kano kinamay da toko da to tepat ko da mamalati da bos di sida diti. Semambayang toko da ketunudan da ketumbazan. Krit. Ketumbazan zo da iso kinaingan. Itama terbakas. Alhamdulillah. Sabi kanuno kita mawa kita. Tumbasan so iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tentoy soon nanak di kinaingan. Nanak di tama na paguhus sa gabi umun. Kinaingan mantad kinaingan. Tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tutupot mantad kinaingan tutupot. Nanak akon ko tinodo. Sumpim si miampay di tama. Baza di sido o sabi abi na todo. Buntok na toko tuhun ngabi, muntok bumasizan na toko, smiyandot isido mantad surga. Maza di espiritu tabitua, nada di tuhun na di hahangay Mary, nada di da tuhun. Muntok sebab na toko, da nakapapak insalib, da di sibo di Pontius Pilate. Nondo so isido da kapatazon nohobong. Tuminungag bago ontok di tadaw kumatahu. It katunudan dampay di buhok do tangbi tua. Menin sabat isido da surga. Pinaikaw da di abananan di tama. Bikot may bago isido it kabantugan da mambisala di sangimpasi am ng patay. Kapamelintan daw ay sa may kapuson. Tumazanzo di espiritu tabi tua. Tuhan imenak dok basizon.
Imuzu manta di tama om di tanak. Imyampai di tama om di tanak. Dasambaon ang bantugan may. Inakabos maza di profeta ngabi. Otumbazan zo dari di iso eklesia tabitua. Katolik am apostolik. Mga kunzo dan iso pagsuan. Montok di kepohiangan dosa ngabi. Mandadandazo di ketungagan di nangapatay om di keposisyon di pemugunan demikat. Amen. Nakoy John mamumadsu da sungyan da mabos om sungyan da pokodoit. Sungyan da buhat daw sandi om sungyan da magundul. Kanaw na makinsyan di kinaingan da papagabas da toko mantan pemusaban da magkudana ismono kapangantob do kaikatan ni Kristus. Sesimbado ko na po nga ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Ikot no, oy Tuhan, ititiw do pamagunan. Sa bagi do i-eklesia, do sumasi sikoy no da di katapatan, masa dalahan pamamasi tahuduk om tauhi. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Do iduon no dadagay mantag ginabo nga vidagay itangalat om ikapoy mamang do tuhon. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Do itong masikin inong bohaw om inangagakom kambit no da do babang di abal tawasi di Jesus. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Montok di sontob nakakanday do toluo aw miho hingoson om montok di sontob monompuan day kapangusapan tinan om kapangusapan do kadudubo diho. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Do i kapotaundan da mamalamay tadaw Christmas. Kapapasampu no da paganakan ngavi do humizab do kumaladya o manguhan do katangaban do tuhun. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Sumambayang toko montok diho isumakit miampay toluo COVID podom sisam. Do masa do sakaday do dakutul ngavi diho nos ngavi paganakan om kinovangan ngavi diho. Do bit no da izyoho do kabasian da dumwapus ititimpu do kasusan. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ikot no oy Tuhan ititiw da pamagunan. Kanono mikot day di Sancti Maria tina do toko makiano do sido do manampung do toko kuma ditanak do sido ituhan do toko Jesus Kristus miampay sumambayang. Ave Maria, napuno pada grasya, miampay diaw itinengan. Obitua ko ita tanasal yang itondo, o mabitua itua di tinanu Jesus. Sancti Maria, tina dikenyan, pakinsanais ko itutubon namin mamimidoso. Nababay no, umuntok jam, nakapalason sa Amen. Oy tama di tunggu miskin, makinsian sekoy da padadangon nunada. Kabinsianan nu da di sontob ondoso. Pagkita na sekoy na divorce nu, id konsikan da tanak id katanangan di nongokotwo. Moy da musikaw sekoy id kaginavan nu da id patitikit tadaw da kuposisonza. Maza di Kristus Tuhan za. Amen.
Azog ni Tuhan kinaingan, dosa pe pinangun. Mazarak bosiano na kutay mo sikay di loti takan sa diyaw. Tuba di tanah kelajadahan ngawi da tinaw tuhun, dumadi mai ti montok dagay di loti dok posison. Azono salinay di kinaingan. Azog ni Tuhan kinaingan, dosa pe pinangun. Tumazarak bosiano na kutay mo sikay dihing anggur takan sa diyaw. Tubadi kebas anggur om kelajadahan ngawi da tinaw tuhun, dumadi mai ti di tinuman da kesunubanan za. Azono salinay di kinaingan. Imang sembayang teminay ngawi, do ko bukan ko om Deus ngawi, atay manadada di kinaingan itama tabakas. Ay mo na dahi Tuhan, ikaw bukan dahi tangonmu. Montok di kaza ng kabantugan ni Nanda. Montok kabasyan na tako, ang may kabasyan na sabi ang eklesya kabituara. Ikaw bukan nakasambahan sa Tuhan sumambayang sikoy, takan na da diyaw, da aw ototod, da mamongo, da nunu inatimpunan it mysterium tabitwa, mabakas kozo, da mamongo, montok dagay, di kalaja no manampasi. Maza ni Kristus Tuhan sa. Amen. Tuhan miyampay Dezu, Umiyampay na sunduban mo. pain sa bata ginabang avi Dezu, Pansabaton sa iting ang ilo ni Tuhan. kano manaknak pa ng katodan nga vida di Tuhan, kinaingan na toko. Patulod ang matuwid na iti. Totoo tapat na katunod ang matuwid iti, kaladyaza kapamasisanza, tabay mo, amid ng banopo, na manakliyaw dak pa ng katodan nga vi, oy Tuhan, tama tabi tuwa, kinaingan tabakas ko sa may sa kupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tu minanay mo sida, da it kay katan kumoy sa di sida, di kasiban da ton sida tuhun, aming kana, da natuhok, inuugan ni man nuugo, di tahid no, amin ang gibang mantok dagay, di lahan, da kapamasisan selajul, dontok mikat bagoy sida, it kabantugan, kalajaan, sababi, da nadadi no di, da pangintahang, izkoy, mintamong montok dinatadaw, tumungkus na di batas tagaso, itombo da babay na katamazikoy dumansan. Aming kano, miyampay da tasab ngavi, muguan tasab ngavi, miyampay tikon ladya ngavi, pamalintan ngavi, miyampay sabi avi di magigizan ngavi surga, kuasa ngavi da surga, humozaw zikoy di hozaw kapazan da kabantugan no, miyampay ay sa kapuson, mga zozikoy. Abitwa, Tuhan kinaingan. Lokawasan na resyurga. Tabang tanah, napanulo kabantugan mo. Kasan hindi kabaskoso. Azo isido imikot inihan ni Tuhan. Kasan hindi kabaskoso. Ato tapat abituan kay Tuhan, ito Buddha sa babi kabituhan. Itinapogi, do di zona da bituay titak ngabis mambayang sikoy,
Maza do pasandot di espiritu nu da ditingavi miaga bau matu. May da itingavi na mentok dagay ditinan Om za di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusoy sido. Om nasagako zo da suminwang da kondasan daw. Minanganoy sido da loti. Om minanak nak penong katawadan ngavi. Minangakib di om pinapatak di dan mikiki iya ngavi daw mos. Onway ti sa vaviko. Om pengakan na diti. Tu itinay-tinanku, ipatakan may mentok Yesu. Ilahan megadi untuk napungo imakan min susedok. Nano disday saban. Minsan po da minanak na kapunong katawadan ngavi. Pinatak disidoi dan makiki iya ngavi daw, mos. Onwa iti sa babiko, om panginom no mantad diti. Tuiti no, isasaban di zaapu, iza di batas kababagu, om ay sa kapuson, ipatunguan may mentok Diyosu, om mentok tagumu, mentok da kapahiyangan da dosa ngavi. May na iti doit kandaman dogo. Ikatapatan taham lati do katumbazan. Papasikoy do pinapatason mo oy Tuhan. O mapatahang do pinatumagan mo. Isamikot kawago. Itinapogi da masa sikay malamay di kandaman di kinapatazan ng kinatungagan daw. Matakan sa diyaw Tuhan, iloti da kupasizan, isasaban da kupamasisan, manak da kupanang katawadan ngavi, do nagitan sikay diyaw da kapanan da dumbangan no ang manampuan da diyaw. Ohduk kazo isikoy da sumambayang, lamagi da ditinanam sa di Kristus, o timong sikay nadadad iso, maza di Espiritu tabitua. Pandamay Tuhan, Ecclesiano, paintangkap it patatangkap di pamagunan. Amabitan na sido dari kepenuhan na tawad sa kaday. Sangabihan miyempay di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Sabi di Father Ngavi. Ano mo lagi ito pinangavi Dagay? Ino ako dop idikhan sanan di katungagan, sabi pinapatay ko siyanan no. To'y mo na ziyo, da din navaw da buwas no. Kasi na da guys, sabi sumambayang zikoy, da miyampay di hahangay to bito Mary tinadikiningan. Sangto Joseph Sabado sido, miyampay di apostol tong bitua, sabi sangti, ino kapapon siko diyaw di po umpus di umulan ngavi, kanon sa kanadari ko bosyan, da dumadi da sompi tumungkus ngavi da kapasizan selajul, ang mga zo ang mambantok diyaw, maza di tanak no Jesus Kristus. Maza di sido, miampay di sido, omi di sido, oy kinoingan tamatabakas, Idi kapisan di Espiritu tabitua. Sabi abi kabontuganam kapantangan nga diyaw no. Montok sa hinait ay so kapupuson. Dari penuh di mamasi, om naug mazarak pengyan pain kenengan kata maskoy di mampos. Tamazah di surga, bituano onganu, bikot ok melintanmu, izabnu ay manay tanah, miaga daing kano ida di surga. Takadagay na tanaw niti, otiza tasasadaw. Ang panginoon ko'y sa ngabi dagay,
Miaga dagay, no popokiyong, di sontop memukasa, umaban dagay. Om kadas ko vito, doy kembastan, nga pagabasos kano mantad talaan. Pagabasos ko'y Tuhan, sumambayang sikoy, namantad patitikit talaan. Katawad no, namanak, no pibabasan, itanaw nga vidagay. Namasan di sa kaday no kusyanan no, pangabas si kayo na dato may mo namantad doso, om pentampasi mantad sa babi kasusan ginabo. Namasan si kayo pangandad, di kansanan nabituhan, om di kay katan, di mamamasi sa Jesus Kristus. Tuwi ka pamalintan, ikuasa ang may kabuntugan ako. Nandiyaw na babay no ang sahihinay. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostle nga pino. Pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kadaintong, dari dosa nga binagay, nga na di katumbazan di eklesyano. Om katahuad na damanak do sido, do pibabasan ng pisan, ikatunudan miyang pahisab no, imamamasya mamalinta, montok sa hinay ay sa kupuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, miyampay Diyos utamay mo. Umiyampay sa silukan. Kanong magitatak, di tanda do pibabasan. Oy, doa di kinaingan, mongido ko di dosa ngawi di pamagunan, osyan ay dagay. Oy, domba di kinaingan, mongido ko di dosa ngawi di pamagunan, osyan ay dagay. Oy, domba di kinaingan, mongido ko di dosa ngawi di pamagunan, ano ay sikoy ang babasan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida, imong ido di dos nga di pamagunan. Abituan ay santap oho, na dimakan binsasadap di sida. Oy Tuhan, also mipadang do apatut ko do sumusut di tapu. Nga boson na pa'y bos, abingasan may ikadudugo ko.
Oi Sacramento Virtuoso, Corintahan Toto Potru. Oi Kontohuban, Tobitwa, Winhang Lord Pindapo. Jesus, ilot pidoko posizo. Kazaan izanu Jesus, mubuzu montok logo. Monimagon korintanu Jesus, momonudo ko posizon tu. Imagon korintanu Jesus, oy tonai konui ginahoku. O salutis, ostia, Jesus mononobus dodosoku. O salutis, ostia, sanonu. Jesus, monondungi ko ginaboku. Sebab pitinan om zanu, anak ko posizon ko ompu. Dinan ginaboom ko Tuhanan, ihonorin ko'y gitantu. Ko'y ko ginamangan, ko'y masa, ko'y tahang o kuasa do Espiritu nu. Ko'y imagon, ko'y intanu Jesus, momonudo ko posizon tu. Imagon
Kano sumambayang. Makinsiyan si ko'y dakasyanan no'y Tuhan, do iti panununggok don kinaingan, mambakas na dagay, dahasa nga bidagay, ang pupaton na dagay montok di kalamansan nga bimikot. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. To binay ko ngabi, kano po mikaw do namot, tu kiba po pipyo, kapoyhan, do panambasangan. Kapoyhan kapaguhu, kapoligistahan maza online, montok misa minggu diti dumonto, kabasa no di tumimpun mantad bayno. Kapoyhan sumusut, drive-thru communion. Mapanaw iti montok do tuhun ngabi ang tumbazan it paroke Pinampang, in nakatanud o misa poimponu, maza katohuzan mitihambus. Tumimpun matadjam kahapadam duvo daw nga daw, gisom hapadam duvo tahungapot minit tahip daw nga daw. Kapoyhan sumusut, online carols by candlelight. Kanjul iho ontok kahapadam himo tadaw buhan diti, tadaw ko duvo iho, tumimpun mantajam ko tu tahungapot sodop, miyampay misa tabitua, susutonon do carols by candlelight, maza katohuzan mitihambus it YouTube channel, Sokom St. Michael Pinampang. Kapoyhan kapat, Mission Kindergarten. Tadika Cahaya Harapan St. Agustin Kinarut, Tadika Suryaku St. Aloysius Limbanak, Tadika Harmony St. Michael Pinampang. Kapoyhan kuma mohoing am tabinay ngabi, do okab no di iti, montok do kapologis tahan di tanak diozu, inosusu iton dubongay bu hapadam himo, dubongay bu hapadam onom, dubongay bu hapadam tu. Kapoyhan to vino, aiso do kapangakunan to so sanguhun, do ponjulon, miyaga ton-ton katahib, nga isambayang koyman katangaban, miyampay do kapanakan kapohyongan. Kanjul iti onto ko hopadam onom buhan diti, tadaw kotohu diti minggu dumonto. Tumimpun do jam kotu sodop, id panambazangan St. Michael. Iho na pogi, pakyonwon ko do makiligis do, hobi paguhu do timpu diho, ompain tantu no do tumanu do kotulan SOP, ontok tadaw diho nakumoy. Ingka ka nakupoyhan,
Muntok kapayan penggonop o kito Diozu id parish website. Kano sa webiming kakat, muntok balakat, kapawgadan. Ituhan miyampay Diyoso, Umiyampay di sundubano. tiduko ko no mentok belakat. Ikinengan tabakas kozom tabinsianan, idisay de gracia, dono ko poison ko da ketumbasan Diyoso, idi kay katan kumoyso di tanak tuntoyson na anak daw, omobimon mentok kay katan bago daw, membituan na Diyoso, maza di babang to sikit da timpu kapagandadan di Kristus, o memenu Diyoso, biyampay balakat daw. Amen. Da maso ko manangkus, di pigusan di tika posisyon babae no, do di zon ko na da di sido do ogyot id katumbazan, ondos id kansanan, opulokis id kaginaban manakaday. Amen. Moy do umondos babae no, miyampay kapatakan sondi do di kaikatan di mananabus id di tonsi, avanadan ko na da, miyampay di tingadan tosima do keposisyon selajul, untuk mikot bagoy sido id kalajaan. Amen. Kami kenengan tabakas, membalakat nda Diyoso, itama, kami tanak, kami espiritu tabitua. Amen. Ugad no, pabalan no, iabal tabasi di Tuhan. Katuhuadan day kinoingan. Tumulo ko tuhangan, pumisakan na baon, saday kalaatan, puwibo ko tuhidan, tomo ko tuhidon, olahan, montong isidon, tondano, kasamok ko podobusan toko. Mo'y kotlating bumosing, omotu daw, kasamok ko kahantasan, mantari Tuhan, kada ako sizay, iman mo bakas, niko di Tuhan, mononobus, Emmanuel Tuhan nga payoto ko. Ikot ko oy Emmanuel, ikot ko oy mononobus, posiso sa podungos ikoy. Abakas o ginamo, sa hinay na kayo'y pasi, Emmanuel, ikot mo, oy mononobus. Ikot mo, oy Emmanuel, ikot mo, oy mononobus, ang posiso sa podungos ikoy. Abakas o ginamo, sa hinay na kayo'y pasi, Emmanuel, ikot mo, oy mono